chibai ule voin hi zuni som pariat sangni le somni pakhat zirtopni ania voin chu state councillor do ang san su chi pian champhapuala pangpar nena kongzo ani tur thu hianin bulhan tamta ila state councillor do ang san su chi telin hroitu anman tele pasal tha zongjong te ta na ruaman pangpar nena kongzo na a tel theu turin hriatina thu su ani he kongzo na hi do ang san su chi pian champha naktuk zuni som pakua a nei tur ania mi puiten mani in kota eng pangpar poni se tar theu tur ania meichia in an sama thiatin mi paten an kor oma pot nei te chuan mani in kota hungin tar tur nei te chuan an du dan anga tarin an tel thayang military khop hi mi puiten an pom lova military dictatorship dodalna spring revolution thali le achan vechung hian mi zaria le somruk chuang an lo boral to ani kalimio le ache vel lo ngai thale ila nimin zuni som pasari sangni le somni pakhat kalimio huam chunga covid-19 awanga boral zat tahana mi pali miawla mi pakhat kalimio wa mi pahni pingkhunga mi pakhat let panchonga mi pakhat taung phila a mi pakhat tani in anwain mi som ani heti hian kalimio huam chunga covid-19 awanga thizat hi mi somli paruk ani ta ani nimin zuni som pasari sangni le somni pakhat khan tahan bazar chu khar to ni in tukin zuni som pariat atang chuan bazar building sir dor po khar ania api akong kama dor kai te po antlem sor hle eile in leikhol an tam hle a chonhulama chuan dor kai anom to mumal lo ani tahan atanga chimlam miawla khu a home quarantine in somvel an oma ponchuak lo turin khochung mi te an hriat tir kongkam bazar po khari ania ina dor kai te po in an khar nuala ahong chunte chuan film khur takin an zuar thung ani tahana tanga marlam kanan khu a home quarantine in som pahni le quarantine center a mi pasari anom thu hriat ania khochung mi te film khur le zwala ina om theu turin anin hriat tir mek ani na thoka teichok ero an la thanem hle ani Myanmar rama nimin zuni som pasari khan covid-19 test mi sangli zale somsari paruk an oma positive mi zathum somruk pahni an omani shikai to zongjong hi mi noi khas singli sangruk zasari somruk pariat antling to a mi sangthum zani somnga an lo boral to ani tedim lam chanchin lo ngai thla ila tedim township pdf camp bom chiat ani chin state tedim township om people defense force pdf camp chu zuni som paruk sangni le somni pakhat khan bom chiat ni in chiat noi zani vel an lo thu hriat ani tedim camp pa om tarpolin bok te mun thum generator petrol ni somli panga chung ai in dai tur bu fai tel alu chi damdoi tol cher silai ulbun panga noi somruk man vel le thil dang tenen awain chiat noi zani chuang man an lo thu tedim civil society sport facebook chuan atar lang ani he kem baitu ta hi tu tenge an ni ti hriat chian alani lona in tedim tonjang township chevel thin zomi reunification organization zra revolution army eastern ta kutlak ani rin ania zro revolution army eastern 10 juni som pasari sangni le somni pakhata thuchu asiama chuan lungrual taka om tur kan ni laya thunai tu ten athan pa a ral thom keng poldin hi andu lo thu tarlan ani chuba ka sipai sarkar dawle tur hian federal democracy din nana kan thlantlin pitu hluat do palai tele NUG in Suikhomin PDF training na tur hi zomi national volunteer 10 kartin abuat sai thu le atul na a apui bom thu ba ka atel du na zong anlak lu mai lo thu ZRA thu chu chuan atar langa he tadim PDF kemin bai ato na hi ZRA te rin hlel anina in khomnung thum media chuan nem he na anei san lo ani mindat lam lo ngai thla ila mindat ral tlanzinga no sen thlasari mi aboral chin state mindat township ral tlanzinga mi no sen mi pa thlasari mi mangkhon sen boni chu pneumonia in adam lowa voin khan aboral thu mindat pdf ta chuan an soya alaina tom hle mai ral tlante hi itong tai pui mol molang u Miss World Myanmar 2008 second runner up Miss Yamongi chuan kinma kho hal chiat tak tan puinan a crown chu po fu lakitikan manga zor chu ani thu Facebook a apuang zar ti siat ani Myanmar poisa cheng noi thumman crown sal chu anan po fu ticket pakhata singkhat siar ani dona ticket zathum vel siamin sal chu atan ania Miss Yamongi chuan
Facebook kaltlanga apuan zar atanga darkar so pani chungin ticket zani vel a hal chuak to ani tunma atanga mi te tanpuya tlom ngai pola lo in mang thin mi siamowi chuan amis lukhum crown chu mi te tanpuinan hral alo chak to thina tuna chuan tanpui mamona mun diktak atan lucky ticket draw mangin a hral theidon ta ani lucky ticket zongjong hi hral chu ani vele online atanga puan ani ang he atan puitur kinma khuwa hi zun ni sompanga khan military council sipaiten an hal chhede uveka in zani somnga vel zinga atamjok chu akang chheveka ran rual enga mozat ba ka kum upa tar chaklo pani po an kangtel ve ti hriat ani Sakaing region DPI township teyet kan thlang kho administrator u awme so chu vein zuni sompariat jinglam khan tha ania teyet kan khuwa a sipai motor pasari zet lutin mipui chunga an thinrim na an hritla ti hriat ani dalan kok tu atana military council ruat kholal chu tha ania chema vi hlum ani tuna chuan khochung mi tenen kan inbe pop thei to lo antlan chhevek to kan khuwa sipai om zongjong chu teyet kan kholama an kal to khuwa chuan atwar hle ang ti in teyet kan khuwa tape kong venga bi pakhat chuan asoi ani sipai ta chu kea kalpol an omangin sipai ta chu kea kalpol an omangin motor kalpo an om ani kan khobula po sipai then khat chu an la oma tuna chuan teyet kan khuwa chu tlopo thai ani lo khomi puita po an tlan chhevek ti in asoi telbok ani tuna chuan DPI township khopuma military council in sipai azar phardeu vek tawa khosang sanga lut chuakin an du an cheka an mana an vobok thin ni in tual chung mi pakhat chuan asoi ani military council sipai nun rong tak tak te anin hnu do rualin dimo so township a chuan bomte an kama chenna ina an sipai thito te an phum nia hriat ani kaya state atanga sipai regime somruk paruk an tolson rualin sipai thi pakhat ruang chu dokan kha veng palina chenna in pakhata an phum ti dimo so committee lokir le chuan an mu chuak ani people defense force lamin landmine rapwa bomle thil dang lo om theite an then fai sak to awangin committee chu an in le lo lama kir le in an enfia sipai ruang le thil ti chiat chi sang sang an mu ani Rakhine State Chauto Township ngapio chang kho a nimin zuni som pasari chun khan meiche pakhatin rapu bom ara fu awangin akevailam chon hnuailam chu abung nia thu don ani bom rapu ka hliamna tak tuar tu chu kumsomli pakomi do emia ania ani chu nimin chun khan an kho atanga mel khat bela hla ram hnuaya rotoi la turin akala chutia rotoi khortur azon kwalna lama bom income chu arafu pal ani ti in anchung kuami u awmin chuan asoi ani tuna chuan chauto damdo in panpui ani to a akalna ram hnuai chu kumsang ni le somni pakua a sipai le AA10 anlo in kana mun ani a abul hnai loka po sipai kem ala om reng ani ma se bom hi engpol zo kam nge ti le engbom chi nge ani ti hriat alani lo hetia Rakhine State ta in kana om to lo hnu thariat chungvel hian rapu bom le puak thei thil dang awanga poisoi lo civil mi thi to za chu som pasari an oma hliam tur somli pakua anom to bok ani RFA record dan chuan Rakhine State ta in kana chuatir sangni le somparia December thla atanga sangni le somni pakhat June ni somparia thlengin bom rapu awanga thi le indona awanga thi mi pui chu zali somni an omrualin hliam zasari somthum chuang anom to ani kaya state ral tlan no pangten lekha anzir terrorist paiten an ka awanga kaya state chunga ral tlan te kem pakhata no pangte chu lekha zirtir an nia heral tlan na hmuna om CDM movement a tel zirtir tu ten an zirtir ani kaya state a hian meitha karthumna atang khan terrorist paitele tual chung PDF ta chu nasatakin an in kapa ral tlan mi pui noi khat chuang anom to ti hriat ani Iyawari region Wakhema township military council lam chuan sipai lakna an nei tana in somlal tinin sipai pahni an pek angai ti thupek achua mi puilam chu an hlau thong hle ani zun ni som panga khan Wakhe township yele chun kho in hlom khom chuan u khan na su khuwa le yin lein chang khu a chuan sipai lak tur thupek chu in zalal te chuan an zong khom tana sipaya tang du lo an tam ani chuan khopuma po fu siama an po fu te chu sipaya tang turin thunei tulam chuan ruwa manna an siam ni a hriat ani khomi te chuan sipaya tan an du lo hle a ma se ti luina ani awangin an chung ko zinga tu emober sipaya tan luitir ani hlau hlom hle a
military council sipai lam chuan sipai atang te chu kalkhom man silfen man tur telin veiwana man te po an pek vek tur thu an soi ani kok tu dalan wangin khin u township a rangkachak tola rukle sumle pai bungraman tau chu sakan ni nimin zuni som pasari chonhudar ni le minit som panga vel khan sakai region khin u township indain chi biala te su khu a military council terrorist te chu lutin tual chung mi zurui pakhat chu an vua dalanin a report in te chu an in ko mu tira welding na dor omna ina te lutin bungraman tau te chu an la a an lak thailo bungrari te chu an ti chiat saka kong sira changkan na dora seng sing ni chuang an chu sakba ka bike pakhat tlan lai chu lo ti dingin toolbox chunga athuruk rangkachak tolaruk indian noi ngaman vel chu chu sakin tlaidar level khan khin ulama anlet le thu tol chungmi pakhat chuan khitet media ashil ani mandalay venglal pakhat ka ani mandalay chianmi ataji chimlam venglal u cho seng kumsam sari pariat mi chu atupa ne na bike an chuang lai an hnunglam atangin an kapa voihni an kapa silai mu pakhat chuan aban dinglama afua liam atwarna a angai tu omlo thu tol chungmi pakhat chuan asoi ani ran nung thana hlotura zirlai no pangte hrai anni iyawari region miaumia township lindain lepana middle school tuivat bela ran nung thana hlotur 3G an lo thun awangin tui into zirlai no pang somnga chuang hloturin afana damdo ina enkol mek anni thu le damdo ina lubel an lom zel thu kheten media chuan atar lang ani mandalay region sin u township chunga khosang sanga military council sipai te chu intin deuh tho a mipui veng tu sipai pdf anomti report awangin anrin helzong te man tumin anvai reng ti hriat ani nimin zuni som pasari chhun po khan siku township minchi khua football field a thala in khelai chu man tumin an kapti tol chung mi pakhat chuan asoya chutiang bokin zuni som panga po khan letpan hla khua piso ang venga thalai mi pali te chu military council sipai ten an ina awamanin an vosepa an hroi bo ti hriat ani min chian khua huwa som pakua sun lon veng yarana mo store bula voin somha dar som pakhale mini som panga khan traffic police pakhat chu silaya ka hlum ani thu min chian news chuan atar lang ani min chian zero piau chia gorilla pol chuan traffic police pakhat an ka thu an social media page a antar langa tuna chuan military council sipai lamin kongdang chatin then faina an nei zui mek ti hriat ani Mogoi region Natmau township a chuan min aw hlaya thalak chunga meiche phei khok ke artui sangchi high hill da in kongpuya lung oilona an lantira hei hi kol hotan chuan an da hniam zia an ngai san lo zia le musit zia lantirna ani rengun tamwe township bazar bula va in tlai dar thum le mini somni vel khan bom pani apuak zona kongpuya mai khu aleng chumchuma thi an ngai arin thu tol chung mi pakhat chuan khetet media ashil ani apu ana bula mi pakhat chuan voi hni ring takin apuaka concrete building te po angor dot thei mai khu po atam khop mai apuak takachu sipai motor ani mela akang chengal vek thi anom ngai rin ania abul maya ding taxi chuang mi pakhat kut po kongpuya a tho tha a pakhat po ahliam bok ni in asoya sipai rual chu ke in anun tlan khom ngala kongpo dang chan ngal vekin vaivak te chu an chek tan ngal ani ti in asoi ani Homalin Buddhist Temple bu fai ibza military council sipai ten an laksak second region Homalina miatain tan Buddhist Temple zuni som pasari khan military council te an luta bu fai ibza an laksak thu tol chung mi pakhat chuan asoya nimin tlai dar thum vel khan military council te hi an lokala mi som nga vel an ni ang he temple chunga hian ral thom keng chungin an luta Buddhist puithiam hi an ron zonga ma se ani chu tukin jing atang khan a om to lo abiruwa an mutak lawa chuan bu fai ibza an lata ani ti in asoi ani dotet tet khaim building in bai atok military council ina mihring san chuana ministry seratel yanggong khopui kaba e pheya le seyasan kongkila an sakmek 68 residence building condominium chu zuni som pasari sangni le somni pakhat tu khan bom manga bai ani thu yanggong pdf ta chuan an soi he building baina hian
C4 bom chak tak pathum hanga bai ani awangin chhong hnuai bera pipe le bante chu siam that le ngai khopin a om thu member pakhat chuan Myanmar Now a hril ani he thil thleng hi jingdar nga vel khan thil puak kan hria aring vak lona a hlat deuh karinga ngor thom po om thran lem lo ti in building bula om mi pakhat chuan asoi Suenando rangkachak building nei tu hian thakhat liamta atang khan a hlep umin a in buat saina hle ti rengun PDF ta chuan an soya kan zinga mithiam engineer te anom ve nuala luale tlak lo thil engma om hran lo siam that mai thai ni in pangai taka dor hon le thai ani ti in an member pakhat chuan asoi ekar khat zeta zaw chhong somni pasari zeta sang 68 residence building condominium hi United GP Development Company Limited chuan mo phurna la in dotet khai hi company managing director ta na da dotet khai hi sanghni le somni panga in thlanpui khan rengun dakong township NLD P2 hled do ania party atanga in hnuk dokin mipui mhaswai pol PPP dinin president chel tu ani hemi nu sanghni le somni in thlanpui khan Miyangkong township atangin P2 hled do a ding le in athurwal puitanen an chaklo le a in thlanpui nu Military Council 10 sarkar na an ponglak nu khan sipai sarkar chuan Ministry of Social Welfare Relief and Resettlement a anda ani Myanmar sipai saltang te Arakan Army in an su afai vekta China uipa Myanmar sipai lal hian Beijing thu anial ngam lo Arakan Army AA te chuan police le immigration officer som pasari te chu hun rei tak an hren to nu in nimin zuni som pasari khan yeso chang khobula anon chu azalenta ani hei hi Arakan Army Chief Brigadier General Thunmian Naya Farnu le amak paterwala AME le sa somni lai anon chu awanga an in lom ton na ani Arakan or Rakhine State chunga Confederal State dua rol rala chathin AA10 heng security force an hren te hi Rethe down le buthi down township Suenadi longpui chunga an chuan laya nikum masa sanghni le somni pakua October ni somni paruk atanga an man te kha anni AA10 Rethe down township atanga heng an mission te an man hlim khan an vain civil mi tanen mi somnga pariat lai anni a chumi tum chuan Myanmar sipai ten chanchu na helicopter mangin anon thok thuaya an sipai mi somvel ero chu anon chan man rama midang civil mi somni panga chu AA10 athale November ninga sanghni le somni khan badi downtown ship chunga anlo chuato ani khamitum khan Military Council helicopterin ami le sa te achan na lama Myanmar sipai pariat vel chu silaimu in aden fu awangin anlo thi pha hial to ani voina an mission anon chuate chu chiang takin police le immigration officer engzat ve nge anni ti soilan anilo kumin zuni som pakhat khan AA10 mi engamazat anman to zinga tangin anlo chuato bok ani ti Rakhine State Administrative Council spokesman Uhla Tanya chuan Iawari News reporter hena asoya ama ero chu AAMO Myanmar Military Council sarkar lam atangin hemi chungchanga thuchua statement engma anlati chuak lova Iawari News in abepop thailo ve ani Myanmar sarkar chuan AA te hi mifir fiak pol terrorist group ti in March thla sanghni le somni khan alo puang to a ma se kum sanghni le somni November thla general election ma khan AA le Myanmar sipai pol pani te inkara official takin inka haina puang lem lowin inrem na kong anjong dun ta a AA chuan anmi le sa anman tele thu boy siam sakto zongjong ta chu khes ti topa chua zalen turin angiata sipai thunai na pong la tu te anmani in kaudana sipai administration council sarkar in ti ten AA te chu terrorist groups list atangin kumin sanghni le somni pakhat March ni som pakhat khan an paisak ve thungta ani nimin pia zu ni som paruk khan AA10 anin daulaya anman sipai paruk chu mruk u khobula AA sipai major chuan number 22 light infantry division Myanmar sipai major hena an lo hlan ve boka tuna chuan Myanmar security force tu ma hren be an nei to lo thu AA thupuang tu u khain tu ha chuan Arakan State chunga Western News Agency hena asoi ani hetianga Arakan Army le Myanmar saltang ve te in thlengton na hi Arakan rama politics singchevet noknoi mai chinfel na ba ka China sumdon na lian Arakan rama an kalpui mek China Myanmar Economic Corridor CMEC project atana thilpoi mo tak ani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga alom thu kan soye